أمنا أولي باب فضل قراءة القرآن وحديثنا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماحر به مع سفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوء هجريا بكلاني كمناني أني بناني أني ناني شهر رجب من هجرة سنكالو ولون فلنا بسوني وتاني دورنا. ميلادي نصاروك جاتي با فلاني مغاني سبا سنكالو فلنا بسوني وورنا. أمبي باكو جيكوروني غلوفلا مسجد السلام كونو درسوغ إمامنا النووي رحمه الله أكا كتابو كونو رياض صالحين. بوندا منا كو قرانا كلامي فسمانچا من بولا درسو تمنانيا حديثا ودو كلا كتمي بي حديثا فلو من كلانانكا وأن عائشة رضي الله عنها قالت: كارثة من أنباء عائشة ما على كجي كبواما كو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ko alaka ciden ko alaka tanuna kisibaka alladhi yaqra'u alquran wa huwa mahirun bihi. Ciden ko mo min be ka ke qur'ana kala kanye min be qur'ana kala kanye kalancugo akanye abolo ma safaratil kiram bararati otigila mogo afaralembe malikiya cide munun be alana ka danfe wunce malikiya munun ye malikiya nyuma wuye nin tigi titiri ale farallen be ulu de ka. Walladhi yaqra'u alqur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alayhi shaqu lahu ajran. Min fana be qur'ana kala me abake ka sagi sagaka akala ni ka gelam abolo na ye harafu kala uda ye kolo kala be sagi sagaka pour akashe kana chogo na bolo qur'ana kala le ka gela bolo nin tigila mo fana sarafu la bay ni hadisa muntafaq alayhi bukhari muslim ben hadisa inna al mahir alladhi yajidu al qur'an mahiru yemunye mimbe qur'ana kala kanye yatqanuhu abakala ka kala chogo nye حاجة ما سفرت الكرام برارا وهؤلاء سفرت الكرام البرارا هم الملائكة. سفرت الكرام برارا يجون ملكة ودلو ملكة تشيدن نونو كما قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برارا. ألاكو في صحف مكرمة أكو قرآن بغفة من كبو marufuat ni akorota lendo mutahharati na sene lendo bi aide safarat abem malikaw de bolo malikia chide unde bolo kira min barara munu ni malikia bawdo nu kanye. Donc al falmahiru mali malaikatu min be qur'ana kala kanye kala nchogo be nya bolo o fara lembe malikia uka wa mali insanu alladhi yata ta'u
في القرآن ويتهجاه وهو عليه الساغ فله أجران من فنبي القرآن كلا أباك كساقي ساقاك أكرلك جلاك صرف لبوتك فنائي الأجر الأول أجرة التلاوة أجر التلاوة وثاني أجر التعب والمسقى نين فنك صرف لكم يموني صرف له أباك كقرآن من كلا وصرباye فلان أباك كسجى مني قرآن كلنا أباك كسجى مني قرآن كلا إنوفه وفنا برجي باي نين دكوسو هيجي يرو لا تيرن دللا كفام باي شتويه أجروكي على قدر نسبك أقوم باي شتو ما كوي كسربي كسجى هكذا يسجى هكذا منك يكسربو هكذا يعني على قدر التعب فالذي يتأتوا في القرآن ويسق عليه له أجران نيم بقرآن كلا أبي سجى سجاك كجلاك صرف لا باي كلا صرا من يتلاوة يسرا أنا أبي يرجع من فنلا وصربانا أبا يرجع من نبور قرآن كك أشغلا وفنا صرباي donc min ba kala kanye o baraji o farlembe malikew ka min fana ba kala be sagi saga ka kalanka gela ka sarafula bo fana ye abe kal qur'ana kala min ko sarabaye abake ka sege minye kala in fana nofe o sarabaye la nyini qur'ana kala mbaga creditala qur'ana kala creditala ibesha kala nchogo nyuma ma o baraji biye o ite sahara kalancogo nyuma na ka gele ka mibi yere jija kana a cogo law baraji bi fana credité qur'ana kalana la nyine yokode وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرؤون القرآن مثل أترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعامها حلو ومثل المنافق الذي يقرؤون القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعامها مر ومثل المنافق الذي لا يقرؤون القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح ولا طعامها مر متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه نحديثا نمبي مغود التلا قرآن كلنا كارثة من أبي موسى الأشعري ملك جكبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ko alaka ciden ko alaka tauna kisibaka masal mu'min alladhi yaqra'u alquran masalu al-utrujati mu'minu tilala qur'ana kalanna tilayro mafula munafiqu fana qur'ana kola hadisa nyin ka fana tilayro mafula ciden ko mu'mini min be qur'ana kala o misaliya be komi biyagi utruja e biyagi de a misaliya be komi biyagi a kasa kadi biyagi fule iriuha tayyibu wa ta'amuha tayyib biyagu fule a kasa kadi niya du fana a damu fana a yere timilendo donc mumini yere a nin kono a dusukun kanyi a nin kanyi ewa hera de be boada fana misaliya fule ninde mumini dusukun kanyi ewa hera de be boala fana a yere kunna a yere kanyi hera de be boala fana kase mugoma donc mumini min be qur'ana kala misaliya be komi biyagi a kasa kadi a damu fana kadi ni mumini min be qur'ana kala ewa ni mumini sugu ni je nyogonya creditala ite foy surala ni herate a yere sigile hera de be boala fana ciden de ni misaliya ke masalul jalisu salihun ka masal hamilil misk imma an yubiyaka aw yuhajjaka aw tajida minhu rihatun tayyiba
ni mumini sugu ciden ko nindema ako sigi nyogo nyuma misaliya ko abe komi parafen ferela imma ena parafe do sabolo ube ana do dima a ube e konina kasaduma nabi kerefe ni pinya yele mana kati famfela la ina kasaduma ko ni sore nona parafen ferela sigi nyogo nya perditala ni ma do sabolo ale yere na do dima ube parafen ko ni kasado be do inun kono tawani mumini sugu yo ode ale yere hera de be boala mais mumini minye silama ye fasigi de mogo jugu do bara politique baro bala jiya baro bala nemimeya bala krofoli ni man ni sigi nyogonya bila ka hamili ka nafiqli kir ko be komi famfinyana de imman yuharriqa shiyabaka wa imman tajina min rihi mutinat famfinyana ima bwa kerefe tasuma fem munun be pampa ni ka fini sogo ka jani ube ibe kasa jugu soro innon kono papier munun be jani tasuma kono o kasa be do innon kono sigi nyogon jugu yo ode mogo mi ala kota aka gerena politiki baro korofoli nemimeya nube mogo do bila ube mogo do ta nube mogo do bila ube mogo do ta ire koro suru sigi nyogon yamade donc mumini nyuma yeninde ni gerela ni mogo sugula ayere kanyi donc aka ewa akasa kadi ni gerela nina foite ninje nyogonya la ni herate mogo folo fule mumini mimbe qur'ana kala abe komi biyagi akasa kadi ayere kadi wa masalul mu'min alladhi la yaqra'u al-qur'ana kamasali tamrat min mumini minte qur'ana kala misaliya be komi tamaro amsaliya be komi tamaro la irinha laha wa ta'amuha hulu ayere koni ninna mumini de do dusukun kanyi me hera take ka voila woyede mumini minte qur'ana kala o be komi tamaro kasate kam tamaro la kasa mim ni hada madem ba soro inno na telela sino foite ne kasa do talawo me tiden kambe kasa mim makasa min ni agrelila dro kasa be do inno akambo kasa sugudela mumini do de anin kono aduskun kanyi aka aqida kanya kalli mana kany ma take ka qur'ana kala ni mumini sugu misaliya be ko mi tamaro kasa tala me ni ya do ko ni adamu kanyi donc ni mumini sugu ayere kunna kanyi me abe ko mi hera take ka bo alela kase mo worema abe ko mi tamaro kasa kake adamu atiminendo me kasa tala مؤمن من تقرأ نقله مثال يفعل ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كيدونكم منافق من نابي قرآن نقله كمثل الريحانة يرينها التيم وتأمها مر منافقين ما أبي قرآن نقله منافقين من بقرآن نقله مثال يبيكم من ناناي فله أكسكدي me ekan nanaita ka nyimi da kono dro aka kuna de adamula aka kuna de nanai anyimi dro nanai tay ka nyimi da kono ni jigina ka bo misiri kono aka kuna me aka sakadi o munafiqin min be qur'ana kala o be komi nanai de aka sakadi me ayere ka kuna donc munafiqi yere kunna aqida mani adusukum mani me abe qur'ana kala min kala qur'ana min kala ni mogo ba ke kallame a hera be se mogo ma mi ayere kunna amani duskum mani mi abe qur'ana kala min ke aka qur'ana kala inna fa be se mogo ma munum ba lamme abe ko min na naye kasakadi me ayere kakuna donc oriatu munafiqu fulala ko min an-nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin ala ko munafiqu ka kibariya la ko do be ba fa li manani alay ani lahara akum mu'minu tada yuqadi'una allaha wal ladina amanu wa ma yaghdawna illa anfusahum wa ma yashuruna ube ala jamfare ka mu'minu jamfa me ala ko take ka mosi jamfa nu yere kunto no somenen to de la fi qulubihim maradun ala ko uka dusuku bana de bu ka dusuku kono munafiqiya
فجادهم الله مرضا ألا فنا يدوفر وكم منافقان وكبنك ولهم جاب أليم بما كانوا يكسبون لا جاب دبويه لا جاب مي na abu soro nuka galon sababu ye parce que munafiqe munye o yesilamiya bila keneka me ja galondo uka duskun kono ha kafiriya debe fa hunaka munafiquna yaqrauna alquran qira'atan tayyiban murattala mujawwada munafiqu do be qur'ana kala de kalan to nyuma fana ha ka kala akalan to nyuma na kanye lakinnahu munafiquna wal billah me ibu soro munafiqu de do ambe ala kisala kan tanga munafiqiyama kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil qawarij ni munafiqu sugu ube komi ni cide nye min fo qawariju katibar yala yaqrauna al-quran la yatajawaz hanajirahum ciden ko qawariju fule akube qur'ana kala de ne qur'ana teme gononka janko kasew dusukun kono atu dusukun kono qur'ana kala mumbu nenka ciden ko ka qur'ana kanen fule nende ka atese haru gono mayre janko dusuku هؤلاء والعياذ بالله ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل لهم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا بريحانة يرونها الطيب وذلك لما معه من القرآن donc ni munafaqi sugu munum be qur'ana kala ci dañe nunum misali yamma on nanay minne akasa kadi wa ta'amuha mur me adamu akakuna parce que munafaqu u kasa dumaye munye qur'ana min bu bolo qur'ana min farale muka wa ta'amuha mur wa jalika liqubusi tariqatihim wa fasadi niyatihim na kunna anay mata'amuha mur me adamu akakuna ni munafaqu fana sira jugu mun bu bolo ani kan ganiya juguya donc wodi ya to ci dañu lu misala ni nye munafaqu folo e qur'ana kibar yalla وكوفي تشيدن صلى الله عليه وسلم ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن تشيدن منافقين من القرآن كلام كمثل الحنجلة حنجلة ودي بمنا كان كجلا أما حنجلة يدي على ببو كونو كونونا نا يريه أبي كومي جري ما عليك دوغو جري تونغوري وياس مركا كاندي أنكو بمنا كاندي ها ay alebe bokku ngokono na yere akadogo jere akakuna akagele fo bambana mununye burusu ko ewulu de bese kanunundo wala soni ko honu watina da kille me honu watina da tongore me anta bambana kande do alebe bokku ngokono na yere de akakuna ado kadi mais a te géré bode fitini de yale abe komi balo fitini una nyogono donc munafaqi min te qur'ana kala kiren ko misali abe komi ode laysa laha irihu wa ta'amuha murru kasatala adamu fana akakuna munafaqi min te qur'ana kala abe komi o iri den sugude kungo kono la kasate alela ewa akakuna fana ni hadisa muntafaq alayhi bukhari muslim benna hadisa ina وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم. وأن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قد سمع عمر بن الخطاب ملك جكبواما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلنا بنيوما كسين النما باكاكو إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين رواه مسلم. ko ciden ko ala be mogo do korota nin qur'ana ye ala be mogo fana majigini qur'ana sababu ye ni hadisa fo kumbala umaru ayen nafi ibn abdul haris umaru yo de bla ka umaru to ka khalifa yala nafi ibn abdul haris
umaru yode ke makkan kaw kanyemay ale de tunye qur'ana kalambagaye abe cinye do kosobe abe kiru do umaru ya ale ke makkan nyemay dondo la umaru be bom madina betam makka anin ni nafay benna bi usufani yoro do be makka ni madina ce uba fu usufani anin nafay bennay wa kana umaru yasta'miluhu ala makkati ayasrum umaru ya ale de bila makkan kaw kunna bo umaru kwama ako betame aya ta yoro fo umaru bo umaru ko ako ye makka to jombolo donto ko fe makka ako ibnu abuja qala man ibnu abuja qala mawla min mawalina umaru ko ibnu abuja e jonye ako anka jonkan horole ndode do anye jomunu horoya anka jonka horele nunu ulu dode do nyode ke makka ako jon horele mawla jon horele yode ke makka kan nyemaye ako umaru ale de yu ka qur'ana kalambagaye ale de be farda cien do katemu beka wala tumamin nin fora de umaru ko inna allah yarfa bi hajal kitab aqwama wa yadau bihi akharina akwala be mugo do korta nin qur'ana abe mugo do fanani jiginin qur'ana balmo ni ekon ni nyejo horole obe ni nyejo nyere ni jonde sonna qur'ana tama jonde sonna ciren ka sunna ma jondo sunna ni salafiya la mori denko tawhidi te fo e nyana sunna te fo o nyana salafu tabolo te fo nyana jonka kawshiyeke akawshiyeke ala be mogo do korta nin qur'ana be mo bo majigina ni mogo sunna nin qur'ana ma idara la iya cinya tigiya kirinu munum bala isunna mari nyamari mi yake ayi patanya kabo minna yake ni jomi sunna ni ma jonka horola mi sunna minna horon den e karamo den e majlis de ma soma kawsiye wa yada biha akharuna inna allaha yarfa'u bi hadha alkitab aqwama wa yadau bihi akharina yani manahu mana munye anna hadha alqur'ana ya'quduhu unasu yatluunahu ويقرؤونه نو سمنو يربنا توسرانيا اكم ما ناي مونيه اكم مغو دوبه نين قرانا منا وباكلا اكلان تشو نيما نا وباكلا فمنهم من يرفعه الله بها في الدنيا والاخره مغو دوبه قرانا منا كاكلا على بو قرتاني قرانا جاني الاخره ومنهم من يداه الله به في الدنيا والاخره مغو دوبه على بولم ماجيكي كوبي جيا كوبي لاغرا ني قرانا سببو فمن حاجه ومن حاجه جومبي قرتا ني قرانا جياني لاغرا جومبي ماجيغي ني قرانا جياني لاغرا من امن بهاجه القران تصديقا باقداره وتنفيذا لاوامره واجتنابا لنواهيه واهتداء بهديه وتقلقا بما جاء فيه من الاخلاق وكلها أخلاق فاضلا فإن الله تعالى يرفعه به في الدنيا والآخرة جنب قرطة نقرأ جنة آخرة أقول من أمن بهذا القرآن مغمين يبارك من قرآن تصديق بأخباره قرآن يكبر من في دار بلا وتنفيذ لأوامره kuranai nyamrani fenwo fenye yake wastinaba linawahihi kuranai bali komunu na yere kolosuma wahtida bihadihi ikanderani kuranaka kanda siraude wa taqalluqa bima jaa fihi min al-akhlaq jogo munumbe kurana kono jogorani ulude wa kulluha akhlaqun fadila kuranaka jogo be jogo nyuma fa inna allaha ta'ala yarfa'uhu bihi fi dunya wa fil akhirati ni mogo kera ni chogola ala bi korta ni qur'ana jinya abi korta ni qur'ana ila mogo kelen ki yere la jenni nakki mogo joli be qur'ana kalan chogo nyuma banne ka bakala me qur'ana ka nyamare kawndo be abetile ni sube ke nyogona te sowlu mabara qur'ana ka balil fewndo be atebbe wuluda bala han kala daw anyam fawsorote anyam mo kawsorote e jamana ka tabulo ninde sa
ni ye yanfela fa be yanfela fo ni ye yanfela fa be yanfela qur'ana kolo aba isa jakwa ka munumunu ka be ulu ka ladanu ka tabuloma ko joli joli be e be sika ke qur'ana dun kay togodi wajalika li anna hada alquran nin fulede nin qur'ana min fulede huwa asilul ilm doni yere lesriye nin qur'ana de wa man bawli ilmu wa kullu ilm nin qur'ana doni fale nyoro ye nin qur'ana doni be bobo nin qur'ana de doni be ye nin qur'ana de wa qala allah ta'ala alakum masamin qur'ana yari fa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajati alakum ne ala mu'minun kera mu'minu ye awla ne ala be ulu korota ani munu ni ne ala ye doni sabatilendi mu'minu man ne ala bulu korota daraja chama ku korta mo to kan daraja chama jene lagara amma fil akhirati fayarifu allah bihi aqwama fi jannatin na'im awa lagara fana ala be mo do korota arjanna ne malin ko nin qur'ana yarifu fiha darajatihim wa yuqalu liqari'i abu daraja korota ni qur'ana arjanna kono o ba fo qur'ana kalambagama iqra waratil wa asib washi'at qur'ana kalambaga ewa nin qur'ana kalambaga min fule nin qari mun fule nin korote ko qur'ana durusilende hari ni qur'ana durusilenti bolo hadisa min fule nin ni ciden ko ba fo qur'ana kalambagama qur'ana kala ikay yele kata sanfe aya ni ba kala aya unde beke komi ma asanseri ki takata sanfe aya ni ya kala ibe korta kata aya ni ya kala ibe korta kata ika aya laba ika arjanna sobe ko yorodela qur'ana tigi qur'ana kala mbaga yomul qiyamah do bafo qur'ana kala ika kala akalan to nyumana ka kala kata doni ika yele kata sanfe ila muntaha qira'atihi su'udan fil jannati inshallah ika kalambe bayro mide ika arjanna yele lidi bedda o yorodela ni nyokortay arjanna kono men ninte ko qur'ana durusi bagawude ni nyede mo min be qur'ana kala be barake nay anyode fo nu be hadisa nati ko qur'ana dunkew ube be fasamati nati ko qur'ana dunkew wo yede munum ba kara ka barake na yede kalan sem fulu inte koy nyo qur'ana durusi yere kay fendoye bun khaymu yo fo jadil maadi ko jiju folo ako qala ba'du salaf najala alquran li yu'mana bihi ako salafu do ko qur'ana jigina pour mo ka barake na yede fatagaju tilawatahu amala ako mesisa mo ye qur'ana barake ye qur'ana kalan yere de ke bara ye sisa mene ulu nyana qur'ana kalan ci nyuma mi fule bolo bake ka ka wode bara yere sisa ولهذا كان أهل القرآن بن خيم كقولين دكوسو أكو قرآن دونكو يجوني قرآن دونكو كرام مغودي هم العالمون به منو بقرآن دون والعاملون بما فيه أنو ببارك نفكني من بقرآن قرآن دونكو يجوني من يقرآن دون أنو ببارك نفكني من بقرآن وإن لم يحفظوه عن جهر القلب أمامي har na ya suruma qur'ana durushi qur'ana dunka fulade qur'ana dunka yante ko qur'ana bin kunna koy qur'ana dunka yayle mugum mununye qur'ana do o yebara ken qur'ana har numa durushi wa amma man hafijahu wa lam yafhamuhu me bul qaym ko ni mugum minye qur'ana durushi me ima famu wa lam ya'mal bima fihi nimbe qur'ana ko no ima barake nay falaysa min ahlihi ete qur'ana dunkede wayni aqama hurufahu iqamata sahami har ni eye qur'ana harafun na ta chogola ka jokomi ewa binyede ete wole ko qur'ana dunkede har ni qur'ana harafun na ta chogola komi binyede ha ku tilede ete qur'ana dunkede bun qaymu de yenni fo jadil maadi jiju folo safa keme saba ani muba ani wolon fulan bunu khaymu de ni fo jadil maadi fi hadi khairul ibad donc mbalmo qur'ana dunke yammin be fo ani fasamante yammin be fo ko qur'ana dunke qur'ana kala ika yele
munu nyaado ka barake na yede har ni ma durusi la ñini yo de awu ñe durusi lim min ke komi dina yere jamana yere kono kalan tobe yere ci har jamana har ewa bi doye misa si cinga makabo konko kodo fo ako qur'ana ko ay bake kamin fo ala ko ciando de ako qur'ana ye femba de akala li kanyi akalan cugo nyuma kanyi na akanyi ako mesisa ni tara misiri la ulube yoro munu ni tara misiri la be halaga usoro be mo soro min be saka qur'ana kala ila kala qur'ana la tajwid la me ako me tawhid kitabu fulale mamur ibn wahab ka tawhid kitabu salasatu usul ama kara mo soro la ko tawhidiya ama galon fo ari jamana en kono ya kalandew nyere ko ne yere ma ko jamia munum be jamana en kono kulu ya nyini uku ka brashike tawhidiye puru akadida kala ka tawhidi kala ima soro yoro so no tara karamo yoro ba fu yema de ko tawhidi ka gele sa kanuta ko karamo yere dobo de fo de ko tawhidi ka gele ko kanuta me qur'ana durusi ba yoro min be jamana en kono ko nci baba jomba hakkedo tafiju min be ninji go jomba hakkedo min barma qur'ana dunka yate ne nyadan ka togo ye wore nyanyine de tawhidi ka nyanyina ka do koy aqida ka nyanyina ka do fiqhu ka nyanyina ka do de nin togote de min nya qur'ana durusi dorolu ye qur'ana kala indronde ke bara yere si sabanna alakan gisala kan tanga an ka doni ke ba uni salafu ka kitabu an ku kala ku famu qur'ana kanyide aka kala kalan cugo nyuma kanyi me an fule ka ke cugo min ninte koy fo dina de ka kala tawhid ka kala aqida ka kala aka sharia kitabu kala aka dina famu de nin cugo tere nin te qur'ana dunka yay koy min nya durusi dura besa kalan cugo nyuma na duro ko ni mugo to bora nyugo qur'an le nyugona ale boro ne nyugona te jani laara o tede fo aka qur'ana dunka ya de ka kala ka do ka barake nay ayi nyamare ne minya ko ke ayi bali min na o katoy jogo munum be qur'ana kuna anka jogo no qur'ana ka jogo qur'ana durusi baga min be ube kalan jogo nyuma qur'ana kalan jogo nyuma be mo min bolo anka jamana nunun kuno ni be qur'ana jogo yure surala ube ale be barake ne qur'ana aya nyamare aya bali min ila marahimar bi o ka dogo mo wala ini mo yere te nyogo na tawhid la ni qur'ana durusi la wirete ini mogo te ewa mogo werete fe ewa mogo werete nyogo nare sunna batoli rela ni qur'ana dursi bagauta chama anyuma umbere men ni ko ciuden ka sunna de ka bato ini mogo sitte nyogo na ni qur'ana kala bagaute munu nya kala kala nyogo nyuma na jamana kono ngambe an jamana de la nyambe munu ndo de ni ko sarafiya tabolo an ka matarafa an ka nyanyi ni mogo werete nyogo nare qur'ana kala nyogo nyuma be munu bolo qur'ana dunka yay ninde aye cogo wore ñini koy ante qur'ana la gosha kanya kakkala akalan cogo ñuma kakkala mais o korote ko ye dina do de ko dina doni bi bolode foy ka barake nay ka jogo ke nay ayi ñamre ni miñe kaka ki fatanya ka bimu ka to wa mal ladhi yadawhumullahu bihi fa qawmu yaqra'unahu aw buno semino ko mo munu ni alabu majigini qur'ana yi woyem mo gode فقوم يقرؤونه ويحسنون قراءته مغوددو وبي قران كلا وبي قران كلا نچو ني فنade لكنهم يستكبرون عنه والعياذ بالله me ubu yere bonya ka bo qur'ana ma ni kuma ko qur'ana aya de fuleni nya akon nin ka kete ay na ube mu fo ko harafu nyere kala ncho ma nye bolo folo utenya markan kan utenya barkan lajede qur'ana yinya maranin ninye imake qur'ana yifatanya kabone imake ito lajje folo de ko kala ncho nyere manya e de bolo folo ayenyi ninga kala ncho de la ubu yere bonya kabo qur'ana ma wali ayyi billahi wala yusaddiquna bi akhbarihi qur'ana be kibariya munu foto cinyati yaute daula wala ya'maluna bi hakamihi ute barake ne qur'ana ka kiruye yastakbiruna anhu amalan ubu yere bonya kabo baraka la ne qur'ana wajhadunahu khabaran qur'ana ka kibariya fana bunnan kariya idha ja'ahum shay'un min alquran qasasun an al-anbiya'i sabiqin aw ghayruhum aw lil yawm al-akhir
ni ewa qur'ana ka qisa do nanuma nabi nyuma munun temina anya uluka kibariya do ube yomale kama ka kibariya do oma asbaha jalika anin nunu na nyugona saru wal ya'iju billahi yusakkikuna fi jalika ube labade ka shikala kama la shika wala fana wala yu'minuna utelli mana nai bal fi qulubihim maradu semina to ko to ya kunin kalamba ka sugu yere ako bana de budu suku yere kono murtabuna wal ya'iju billahi ushikale nyere de do qur'ana la ala kan kisikantanga urubama tasil bihum li halun ila juhud ma annahum yaqra'u alquran ako ko be se ka she degere do ta be se ka she degere do mayre ubba qur'ana yere la kasoro bake ka qur'ana kana fana o fili ahkam yastakbiruna an ahkamihi aw qur'ana ka kiru bu yere bonya ka buma ni ko qur'ana de kotea qur'ana ibari ni ne fule ka ake abi ayere bonya ka bo qur'ana ka kiruma wala ya atamaruna bi amrihi aw qur'ana kan yamar kan utuke wala yantahuna an nahyihi qur'ana yubali minna ute bali ka bola haula nunu fule de wali yajibillahi ala kan kishi nunu na nyugonama yadawhumullahu fi dunya wa fil akhirah ala bin nunu de majigi ni qur'ana jani laghra ولا بد أن يكون أمرهم قصارا لا بد أن ننتج لهم كقوم بالله بردي دلا حتى لو فرض أن الدنيا تجين لهم وتتجغرفا فإنما آلهم إلى القصار واليئد بالله هل الدنيا مسير لا نقرأ كلام بقصو هل الدنيا مسير لو يده دنيا نما جيرا أبرون dinya masir la ka duma da ulaba ni perdide wali aiz billahi walakin rubbama yumhalu lahum wa yumli lahum wa taftahu alaihim ad-dunya nebno semino ko me ako akacha nimu ko sugun alaba makononi de kuye ata telia ku minawo abe makononi de kuye ka jinya dayele kanuma fana walakinnahum kullama aftaha alaihim shay'un min jaharati ad-dunya فإنهم لا يجدون به إلا قصارا والعياذ بالله من نون تغلا مغو ني جيا فنسرو يي تشوكو تشوكو جيا فنسلي بكوي اتو جيدي فويلا ني پرديته على كان كسي ودياتو كو على كو قران كونو ويوم يورد الذين كفروا على النار اكو يوم القيامه دو مغو منون كافريرا ابو يرا تاسملا ajhabutum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya ubafuma ewa ayaka damu bellata jiyan kono wastamta'atum biha ayaka damu boni jiyaye fal yawma tujjauna jabalhun bima kuntum tastakbiruna fil ardi ewa bi ni ala bawsara la jabade la jaba min baw doya aw tumbe yere bonya min ke dugu kolo ka bi ghairi al-haqqi kasuru chinyate wa bima kuntum tafsukuna anatum be fashiya min ke jiyan kono وسبب بالله جبر من بودغيا يعني ربما يملي الله سبحانه وتعالى للكافر الجاهل المستكبر وتجداد له الدنيا أكتش على أبي ما كنونيك كافرين من بنقرنا من يربونا على بجنا جيريه لكنه لا يجده ذلك إلا اسم وقصار في الآخرة والعياذ بالله ما تفوي جيدما ni perdite ate foy jidima ni junubuta ni perdi lagra fali hajaru li hajaru ewa aya yere korosi yere korosi an takuna min al qismi shani alladhina yadahum Allah ta'ala bi hajar alquran al hajaru yere korosi i kanake tila yoroma fulana minni al ewa cide nya fo qur'ana kola yere korosi i kana yawulula de ala be mugo munum majigini qur'ana jani lagara yere korosi de i kana yetilema yoroma fulana inna kun min al qism al awwal alladhi yarfa'uhum Allah ta'ala bil qur'an ke tila yoroma fulo indela ala be mugo munum korta ni qur'ana ke ulu de la jalina Allah wa iyyakum minhum nani aw ala kan fara uluka balmo alaka nyuma bonen jian kono koy wodi yato abe ciden ka dowla ne abafo ewa aka dow kono
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا هذا ما ده نيجي دعوة نيجي ما ده على كان كيسي كبان يركون تورو دما هذا ما ده نيجي يركون يربونيا من بيلا إدبس كون كنو أبي تورا من سيما جيا أن الله غرا على دبا دامو على كان كيسي يركون تورو ما وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق عليه. وأن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كارسمنا عبد الله بن عمر ما ألك جيك أبو فلا بما قالك النبي نما كارسب وما ألك تمنا كسبك لا حسد إلا في اثنتين تيدم كم مغنياما مغمان كان إنيا كبو فين مرة في جيا كنو نفهم فلاتي iman kan nyabo foi no fe jian kono ni fem fulate hada maden kan kan nyebo ni fem fulate gila me ni ote jian nema to mu'mini nyuma jian nema hada maden jian nema to soro chogo to kana nyabo anapu kana kere ya la ko ina be nyogonda de ni hasarate hasidiya ide iba funinde male kubita kere ya ni nyabo mana karasa nema mimba bolo nyebora anofe abe komi jiya dunke be ube nyebo nyogon fe chogomi ni eye etasi nyuma ye do bolo dora nyogona ti bolo iba inya be bo aka etasi nofe ni e mobili nyuma ye mu bolo inya be bo anofe oni hasidiya fana tetelenye donc chiden ko hada made manka nyebo foi nofe ni fem fulate mo kanka kele ya otigila I kanka nyabo otigi nofe afolo munye arajulu ataahu Allahu alquran wayace alay qur'ana dama fa huwa yaqumu bi ana al-layli wa ana an-nahar abe joni qur'ana su leru bela abe joni qur'ana tile ka leru la mana ka barake ni qur'ana abe nafila kina abe salli kina bunu seminu bina tafsira sarahwanye abe barake ni qur'ana doro ni qur'ana kun ya nyamar ni minye su eri la bake ni qur'ana ya nyamare ni minya tile eru la abake mogo benin togola ikanka nyebo nin tigife mimbe barake ni qur'ana sunu tile qur'ana ya nyamare ni minya bodeke qur'ana ya bale minna bodeke mogo kanka nyabo nin tigife tele fulanna warajul atahu Allah mala fulanna ni mogo ala yenna furo dama فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار سوني تلا باكي كاكن نفلو نفقتي سو إيرو وقتي أبا كان نفلو نفقتي تلي وقتي أبا كان نفلو نفقتي مسيرو جولي فانتون دملي سنجي تقولي مغو منون كنونا فيلينو كاكولا باكي كو دمي نيم فانا نيم نفلو تيجي سوغو فانا مغو كان كان يبو نيم فداي min be mugo da etasi joli la de ayay ya ni yoro sa ayay ni yoro jon ayay ni mobilisa ayay ni mobilis ay min ba ta na fakati suni tile na ten na folo financer ka misiri do jon na folo be financer ka foraji jo yoro dola na folo be financer ka ewa bali masuru do de me yoro dola na folo be financer ka fantando de me yoro dola na folo be simante ewa financer ka mugo corona filile ka de me yoro dola mo kanka nyabo ni fana fe donc bunu semino ko akonni hadisa mo fula bala al awwal folo rajul ataahu Allah ta'ala al-Qur'an che min ala al-Qur'an dama wa huwa yaqumu bihi ana al-layl wa ana an-nahar ana ataahu Allah al-Qur'an hafiza al-Qur'an wa fahima al-Qur'an wa amala بالقرآن أنا الليل وأنا النهار أيا فهموا بس أكنا نينا قرآن الدنيا يا أكنا نينا بارين قدر أكو قرآن ديرا مغمي مالا قرآن دير أيا قرآن دروسي وفهم القرآن فلا أيا قرآن فهم
وعمل بالقرآن أي بارك القرآن آناء الليل والنهار يقوم به أو سول ليرو فنا لتلين ليرو فنا أبي جوني القرآن كسلك مو كان يابون نيفين قرآن درسرا قرآن فهمرا أبي بارك القرآن أبي سلني القرآن جوني القرآن سو إيروني سو وقتوني تلي وقتولا مو كان يابون نيفين يفكر ما جاء قال الله عز وجل أني صلاتي وقت أبي ميري ألا يمون فصللا فيقول إن الله قال أقيموا الصلاة فيقيمها فيقيمها أبافو ألا كونك صلينا تاتشغلا أبي صلينا تاتشغلا ما جاء قال أني جكات أي رب ميري فنا أبافو قرآن كن ألا يمون فجكا كولا أي ربافو قال الله آتوا جكاتا قال إن الله يقول آتوا جكاتا أي جكادي أي ربا قرآن كنو ألا كوي جكادي فيوتيها أبي جكا فنبو أكنك دوما منما أبا دوما ما جاء قال الله أن الوالدين نين قرآن دومبغا أبا فنا ألا يمون فبانغ بغو فنا كباريالا أي ربا قال الله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا aba fala ko qur'ana kono alay alabatu akana fuy fara alaka ak banga wafula ay nyuman kuye ma ja qala an shillatil arham ay rebe miri fana alay qur'ana yum fo sinji tugula ay reba fo walladhina yashiluna ma amara Allah bi an yusala aba fala ko qur'ana kono mugo munu ni alayu nyamara ni min tuguliye uba tugu fa yashilla rahimahu aba ka sinji tugu ما جاء قال أن الجيران أبا فنا بميري فنا على يمنفو سيغنيو كباريالا أي ربا فقال الله تعالى ولجار جيل قربا ولجار الجنوب أبا فقرنا كنو على كو يوا سيغنيو مي ني بالي مسورنيا بينا تشي اني سيغنيو مي اني يوا سيغنيو دي مي بالي ما ياتينا تشي الى اخر كتا آية لبنا فتجده يقوم بالقرآن آناء الليل والنهار ابن نينجي ينشرو عليكم بجوني القرآن سوء وقتولا أنتلا وقتولا هذه هي القبطة هذه هي القبطة أو مغوكانك كلا نيندلا مغوكانك نيبو نيندفو وهي القنيمة نيندي اوا النفاي نيندي النفاسوري وهي الحج لأن هذا يبقي نيندي ني يروفناي باسكو نيندي بيتو مغومي بنين لا حلالا عليه دي كبرجي بيتو وثانيا فلان الرجلون آتاه الله المال ويجي علينا فلو داما يعني آتاه لقنا شيبايا شي ديراما شي تيغيدو فهو ينفق المال آناء الليل وآناء النهار ينفقه يعني في سبيل الله abake kakanna folo na fakatala kasirala fima yurdi Allah azza wa jalla komi ni ala be ni sonjana komi ni ala be jenay ale bakanna folo do kodela ayu shay yurdi Allah yunfiqu malahu fihi aw fi'u fin kadi alay ale bakanna folo na fakatu kodela fi bina'il masajid abakanna folo na fakati misiri jolila fi sadaqati lil fuqara abakanna folo na fakati kasadaqati ke fantawunna إعانة المجاهدين أباك نفلون فقطين كجهد كلاو الدمين في إعانة الملهوفين مغقن نفل لو أبي نفلون فقط كود دمين وخير ذلك أن نوننا نقولنا الحاصل أنه لا يجد شيئا يقرب إلى الله إلا بجل ماله فيه la ñini ye min nin tigila mogo koko de na le ye koko ye na be hada madengere alala na ye sira ye be mogo gere alala ba kan na folo dola layla wan nahara laysa musika wala mubajjira na folo mina bagate bagilute na folo ciana fanate laysa musika fayabkhil na folo mina bagate na be bagilu yake wala mubajjira fayaqlu wa yajidu na folo ciana fanate na be dantime na be dante me ka jidili ke na fulo do nyoro la manka do yorome bal huwa yunfiquhu lillahi wa billahi wa fillahi muqlisa lillahi musta'ina bihi mutamashiya ala shar'ihi
nimba kan nafolo nafakati alaye aba nafakati ala kama aba nafakati ala kola aduskun kalasile alaye nabe deme nyini ala fe mutamashi ala sarhi nabe tamala ka sharia kafana haja huwa alladhi yughbitu awa mbalmo nafuro tigi min ni kanka kele yala ni kanka nyabo anofe nindo de amma alladhi indahu shay'un min ad-dunya yatamattau biha kama tatamattau libahima me mugumi ni jiyanema babola be adamu boni akan nema nye komi baha mbe damu bo bil alafi summa yajhabu anha komi bina baganka ewa tendo bagana dumuni di bagama chogomi abadu dorona banno ya banne mugomin kan nafulu koye ninde haja laysan mahsudan wala yahsud wala jalika ni mugo kana nyabon nin fede mugo shikana ba nyabon nin fe ko be kele yanina ni nafulu tikisula lianna haja almal talifun aw matlufu anhu aw nin nafulu kiyalende ube nin nafulu mbe bena kiya abola bena perida bela la garade lakin alladhi yunfiqu malahu fi sabilillah haja huwa alladhi yuqbatu mimba kan nafulu nafaqati ala kasrala mugobe nyaabu odefa wa fi haja dalilun ala annahu yanbaghi lil insan dalila benni nakwa kaka hada madenye an yaquma bil qur'an ana al-layl wan nahar ikajoni qur'anay su eru la su waqtu la nitile waqtu la daiman waqti be yajal a'malahu kullahu mabniyatan lil qur'an ikika barab beke qur'ana de ka ika barab ni bake ata qur'ana de la de yatamasa bi hadil qur'an ikatamani qur'ana ka kanda sirade wannahu yanbaghi liman ataahu Allahu mala aw abi hadisayn kono fana aw akaka mu'min ni alayin nafulu dima an yudiya haqqahu wa yaqumu bi wajibihi nafulu ka hakke dide ika joni nafulu ka wajibiye wa yunfiqu haythu kana infaquhu khayra ika nafulu nafaqati kado yoro de la yoro min ni nafulu nafaqati o yoro la ni herado wallahu al-muwaffiq ala kambe sababan balimo donc ni hadisa fana hadisa indon kunye munye qur'ana kalam fasamantiya mo min be qur'ana kala aya faamu abe barake naye qur'ana ya nyamare minya bake ba fatanya kamo mina ba toy abe jona ye sufe su leru la kasallina ya abe aya munun kala abu tasiku tadabburu aya nunun ya bila minna abuke akal ewa stile nafila ukono abe qur'an aya munun kala abu tasiku jate mina aya nunun ya bila minna abuke aya nunun ya fatanya kabo mina ko toy abo toy nin qur'ana kala mbaga mugo kanka nyabo ninfe ika kele yala afulana nafuru tikmi baka nafuru nafaqati ala kasirala subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amina.